prvih 13 punc gre ven, potem imamo glasbenega gosta in pa generalnega pokrovitelja. Potem zopet gre drugi shod Mannequin ven, 15 ljudi. Potem sledi ponovno glasbeni gost, tretji shod, zaključni govor in pa se dobimo vsi tle. Približen pa do kje bo šlo, do Happy Peka, do Donalca, McDonald'sa, do Štenka. Tam nekje. Naš telefon, šlag.